ikatubaza ngo mbese ubaye ute mu minsi y'ibigeragezo, mu minsi y'amakuba. Imana ikaza ikatubaza ngo ubaye ute. Bibiliya yatubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. None aha ndahaguruka ni ku Uwiteka avuga, ndashaka kuvuga ku buzima bwawe. Imana igiye kwihagurukira. Hari ibimaze igihe kinini bitumye wiheba, hari ibimaze igihe kinini bitumye utaka, hari ibimaze igihe kinini bitumye ntacyo ubasha kugeraho. Ahari iyo ndwara itumye wiheba, ahari uwo mubabaro utumye wiheba. Ariko ndashaka guhanura ubuzima bwawe ngo izo ntambara uri gucamo, hari Imana igiye guhaguruka ku buzima bwawe. Wiheba ngo ibihe biragoye. Iyo ushaka ni Uwiteka umwete, ajya abasha kuza akakwiyereka. Iyo ugendanye n'Imana ntabwo ijya igukoza isoni. Iyo ugendanye n'Imana iraza ikabana nawe. Iyo ugendanye n'Imana ikora ibidasanzwe. Bibiliya yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, rasite poli ya sharama, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Nashaka kuvuga ku buzima bwawe. Ufite intambara, ufite ibigeragezo. Hari ibisawa abadayimoni banyase, hari ibisawa abarozi banyase, hari umugisha wawe wapfuye. Yego wararambagijwe, ubukwe bugiye kuba bupfa nawe utazi uko bupfuye. Yego ufite indwara irakugoye, yego urababaye wowe uduteze amatwi aho uherereye mu mpande zitandukanye. Ariko nje kukubwira ngo hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Birashoboka kuri kubona nawe yaturuka, ariko ndakubwira ngo hari amahirwe Imana izanye kugira ngo ikugire neza cyane. Mwama